Hole le haufi mo le ka tswang le bule le hona teng mohi re a le amohela ditaba ke tsa Sesotho mme re tla di hasa ka tshebedisano mmoho ke tsa Malimpo time yena o tla o neletsa tsona ka puo ya matsoho pele re kena o tsona ka botlalo ha re le kuletse itlhomeng pele. He did not win in justifying that immediately, because the minute he writes a letter to say immediately, there should have been a subsequent or that letter should be accompanied by a tangible or thorough specific plan. Setsibi sa merero ya tshireletso se boletse ha letona la sepolesa le matsatsing a ikgethileng a phomolo le sa utlwisisi molaotheo wa naha. Tsaka jeno mohiri dithagola ka tse reng setsibi sa ditaba tsa tshireletso Professor Khulufelo Rakubu o dumela gore letona la sepolesa Senzo Mchunu o ikentse mathateng ha na leka go godisa komiti ya parlamente gore o naena le tokelo ya go qhala sehlopha sa sepolesa sa PKTT ka ha molao wa motheo o mo fa matla o etsa jwalo. Setsibi sa merero ya dipolotiki Professor Khulufelo Rakubu se re Mchunu o bontshitse ha a sa utlwisisi ditokelo tsa hae ho latela molaotheo wa naha mme sena se ka amahangwa le ho lwanela maemo ka hare ho lefapha la sepolesa. He did not win in justifying that immediately, because the minute he writes a letter to say immediately, there should have been a subsequent or that letter should be accompanied by a tangible or thorough specific plan that talks to all issues pertaining to even the commissioner's protection. Ha ditaba di le mothating ona, hloho ya mehleng ya mautlwela Richard Mdluli a ka kgotsofala ha komiti ya nakwana e fuputsang dingongoreho ka maemo a tshireletso a naha e ka mo dumella ho hlakisa lehlakore la hae la ditaba ka ho le leng motlatsa mokomishenara wa sepolesa boemong ba naha a kginnweng mosebetsing mo Lieutenant mo General Shadrack Sibiya ha mmoho le letona la sepolesa le matsatsing a phomolo a ikgethileng Senzo Mchunu e leng dipaki tse pedi tsa sehloho ba hanane le bo bong ba bopaki bo teketsweng komiti. I believe very strongly that the Constitution of the Republic allows the minister, or that the minister has power to take the decision that I took. Mchunu o tla tswela pele ho teka bopaki ka pele ho komiti ka la bobedi. Le go tlalaketswa mola profenseng ya Northwest le thontse komiti e tla fuputsa menyenyetsi ya tsamaiso e mamphemphe kgatlano le tonakgolo Lazarus Mokgosi. Diqoso di hlahletswe ke meyara wa masepala wa Naledi John Groep nakong eo dikomiti tsa parlamente di neng di etetse masepala kgweding e fetileng. Mokgatong eo e sa tlwaelegang komiti ya akaretsa makoko a le mmalwa ka kgotlape molao ya profense e tla sekaseka ditatofatso tse di masisi kgatlhanong le tonakgolo Lazarus Mokgosi. It is alleged rather that the Premier of the Northwest Province may have had some dealings or a hand in the recruitment processes of the municipal manager of the Naledi local municipality, and they regard that as impropriety. Go tlhomiwa ga komiti go amogetswe ke baeteledipele ba makoko a kganetso kwa kgotlape molao ya profense. Le fa go le jalo bang ba tsibusa gore ga batle go letlelelwa gore ba dirisediwe dikgotlang tsa sepolotiki tsa lekoko la ANC. Amogela tshwetso ya kwano theo molao ya gore ba be komiti e ka batlisisang ditatofatso tse di dirilweng kgatlhanong le premier ya rona ya bokoni bophirima. We are here about transparency and accountability. Whether it's an ANC internal political fight, that has got nothing to do with us. Re tle go letlelela go dirisiwa mo teng ga dintwa tsa bana ba mpa segolo bogolo jang African National Congress ra go ela tlhoko gore ra go dira dilo ka fo tsileng e siameng. Ga go a tlwaelega gore motlhankela mogolo wa puso a sunyeng ko motsamaisong ya go thapa kwa dimmasepaleng. This is a typical type C crisis of intervention, because you cannot even begin to imagine that a province from a senior leader of a premier stature would go down to a municipality to interfere in the municipal administration. Ke Thabiso Mos wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.
Ha re lekoletse boemong ba kontinente re bona mo presidente wa Kenya William Ruto a tholeditse mo presidente wa mehleng Raila Odinga ka ho sehela kapa o no siela Kenya lefa la ho ba le mamello dipolotiking. Odinga o hlokahetsana le dilemo tse 80 mme o tla phomotsa motsomoholo wa Nairobi mo teng lepato la hae le tla tsamaiswa ke mmuso. Yana bile mo presidente wa Kenya ka makgetlo a 5 le ho ba mohale dipolotiking tsa naha. Presidente wa Inkatha Freedom Party Nkosini Hlabisa o re mokete wa dilemo tse 50 tsa IFP ha esale e thehwa ke ho inehela botjha le tjhebelopele le boetapele bo sebeletsang setjhaba le ho ba le boikarabelo. IFP ne thehwe ka selemo sa 1975 ke morena Mangosuthu Buthelezi mme moketjana wa kajeno o no tshwaretswe Jabulane Soweto. Hlabisa o tholeditse Buthelezi ya hlokahetseng dilemong tse 2 tse fetileng ka ho lwanela tokoloho ya Afrika Borwa le ho lokoloha Nelson Mandela tjhankaneng. O bolela ha mokga wa habo o ntse o tsitlalletse ho sebeletsa baahi ka boitelo le ho hlompha seriti sa Afrika Borwa e mong le e mong. Jwalo ka ha o tla tshwarwa dikgetho tsa bomasepala isao, IFP e malalaotse ho kena mmusong wa kopanelo. Mongantlo e teng bana ba supileng ba ileng ba thungwa le ho bolawa ho yona Philippi Cape Town maobane bosiu o boletse ha se thabisitswe maikutlo ke ketsalo eo. Police in the Western Cape have launched a manhunt after 7 men were shot and killed in Road 53, Better Life Philippi East on Friday evening. Detectives from the Provincial Serious and Violent Crimes Unit are following up on all leads to trace the suspects behind this brutal attack. Provincial Commissioner Lieutenant General Tembisile Patekele has condemned the senseless violence and appealed to the public to assist police. Anyone with information is urged to contact Crime Stop on 08600 10111 or use the MySABS mobile application. All information will be treated confidentially. Haratela pele baithuti ba ka ba 500 ba University ya Solplaki ba tobane le ho lelekwa dibakeng tseo ba dulang ho tsona tsa private Kimberley, provinceng ya Northern Cape. Re lebohile sehao wa dingwaga di le 22 ke mongwe wa baithuti ba ba amegileng mme o kolota diranta di le dikete di le 100. I received an email sometime last week that I owe 100k and I have to settle the outstanding amount, and it has affected me because now I'm worried about my second year. Will I be able to register for the upcoming academic year? Sesotho ke moithuti yo a tswang kwa provinceng ya Limpopo mme are ga ka lelekiwa ga itse gore o tla robala kae. I have exams that are coming now. I can't prepare for my exams because now I have to focus on my finances. I have to focus on where am I going to sleep next. I can't focus on my education. Mokgatlo wa baithuti wa re o dira ka bojotlhe go thusa baithuti. Se re se rileng ke gore re kopane le management wa sekolo re kope gore re kopile gore ba patale the landlords the money for kgwedi tse 2 tse di setseng tse. Mo pigelong e rebotsweng ke NSFAS e tlhalositse fa mathata ano a dirilwe ke gore ga ba amogela ikwadiso e lekaneng go tswa kwa yunibesithing. Go sale jalo, yunibesithi yone ya re e samagana le meri yotlhe e amang NSFAS. Karabo Sioko, dikgang tsa SABC, Kimberley. Tine di hlophisitswe hakalo tsa kajeno mohi ka kopohle o tlowela hloko hore moifo wa ditaba tsa Setswana o keke wa eba teng tshebetsong hosane ho tswa ho rona di bile hakalo salang hantle bolipi bo latela.